Pozdrav svima. Evo me, danas sam na, kako kažu meštani, Titela, najljepšem pogledu u Bačkoj. Što i može da se realno potvrdi na neki način, ali ne pričamo o pogledu Bačke gore na Bačku, nego u pogledu kad se nalazimo na tlu Bačke, pa pogledu stvarno evo prema Banatu, koji stvarno izgleda prelepo. Znači, ovo je lokalitet Kalvarija. Evo tamo što se vidi, to je uliv BG u Tisu. Pa vamo nekih 10 km se Tisa uliva u Dunav. Ovo je čuvena crkvica koju su i dalje pričaju neke malo i jezive priče. Naselje Perlezi tamo 5 km odavde i vidi se. I Carska bara je evo tamo sa leve strane. Znači ovo mjesto se zove Kalvarija. Ovdje se nedaleko od groblja. Kalvarija ima više značenja, a jedno od toga je u hrišćanstvu naravno mjesto gdje je razapet Isus Hrist. Titelski breg sa svojim specifičnim detaljima oko steduka i talesne zaravni, koja je stvarno jedna od najspecifičnijih u ovom delu Evrope. Evo tamo se vidi opranak Fruške gore. Evo pogledajte pogled na grad Titel. I kao što smo već pričali, kako kažu, najlepši pogled u Bačkoj. Vamo na Srem i vamo na Banat. Toliko od mene, sa lokaliteta Kalvarija u Titelu. Do sljedećeg videa. Vidimo se.